Evo na SWAT-u danas je MMA sparing. Došli su nam dečki iz Poljske, to baš ono vrhunski momci i vrhunski borci, očito to se ne treba previše pričati. I evo, bit će vrhunski sparing. Vratio si se kući. Da. Fali mi vitez. Ali lijepo je doći doma. Da, dobro. Lijepo je doma. Dobro. Tuko si se u Bosni, sad se tučeš tu, ti samo ideš i obilaziš i tučeš se. To profesija. Jebem posao, a? I to ne plaćem. Stvarno sam trebao u školu ići. Make up prije degenjak. Brother, fight coming up. Si spreman? Ko puška. 100%. Reci, brate, ko puška. Ko puška. Koje hrvanje jače? Moj, Čečen. Čečensko je jače Čečensko je jače. Puno više. nego Grzici. Pa kažem. Šeja Marko, šta je danas na rasporedu? MMA sparing, velike rukavice, tako da idemo im pokazati klas. Si sretan što su došli gosti? Da. Drago mi je što stalno neko novi dolazi i što imamo takvu privilegiju raditi sa takvim likovima. Ali isto im moramo pokazati. Milijunski pregledi na Instagramu, šta kažeš? Nemam riječi ovaj put. Kak ide kamp? Odlično, nikad bolje, nikad spremni niješ biti za ovu borbu. Da. Danas ću sparirati malo s Poljacima, Bartožinski, spreman za sparing. Uvijek spreman. Đurić, jel uvijek moraš biti zadnji? Nisam zadnji, Trušček. Nikad, dok je Truščeka, nikad neću biti zadnji. Jebi ga, treba su ovu opremu navući šteti. Još pogotovo kad si znam iz zagrijavanja, sve teže ide. Šta ide, koliko si kila nabio od zadnje borbe? Nemam pojma. Zadnje što sam se vagao je bilo 2 tjedna nakon borbe dok sam bio doma na odmoru i dok sam ždero. Imao sam 78 kila. Nikad toliko u životu nisam imao. Kako su prošli dani od borbe, šta se sve dogodilo, nešto zanimljivo? Pa to je bio lijep period, hrana i to. A ništa. Evo, baš što sam rekao. Bio sam doma kod svojih i žder. I to je to. Nema tu šta. Normalan život. Trušček. Kaže Đurić, dok je Truščeka nikad neću biti zadnji. Sreće da imam mene. Nisam bio na sparingu mjeseci neki. Nekakva depresija me je počela loviti. Sad kad sam krenuo s njim, nekakva energija pozitivno ulazi u mene. I onda sam skužio, jebote, to je zato. Ide se tuć. No. Moja svrha bude ispunjena kako god završiš ovo. Spao sam 2,5 sata i popio 500 mg kofeina. Čekaj, iznočili se. Gledaj kako izgledam. I ući ćeš u sparing bez zagrijavanja. Nemam vremena. Ti si veliki protivnik zagrijavanja. A lijen sam zapravo, više nego bilo kaj. Ja sam star čovjek. Mene živciraju sve, skoro pa sve stvari me živciraju. Čangrizam i stari. Ali kad si čuo da su Poljaci došli ili... Moram priznati, to mi je bilo jedan bod više za ustati. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, onda drugi.
Klisurić, koliko si već tu? Kak je život u Zagrebu? 2 mjeseca, odlično. Preselio sam se ovdje, zvanično. Sad ide samo Tajland, Zagreb. Tu ćemo relaciju od sad. Šta si naučio šta kajkavskog? Kaj ili te Ne, družim se mnogo s janjevcima pa sam pokupio dosta fora. Sad se probaj usto, bravo. Usko laktove. Kod kraske. Ide, kreni, op, ide! So 18-1, yeah. And last 10 or 11 was in the KSW level. So. Rabote koljena. Bar. Jeszcze raz, double under. Jeszcze raz, żeby usiadł na dupie. Longer guy because this Carvalho is Tirke, može. Tirke, može od Bradera. Ako hoćeš akciju, tražiš desni crossface. Udari ovako, ti si dobro. Ajde. Ivan, can you go with Kamil? Može. Kaj je bilo, Bilić? Umor, ali to je to. Dobre runde su bile teške, sve s dobrim dečkima i ništa, zadnja runda sad. Odmaramo i onda ispucavanje na vreći više. Vrhunski sparing s ovom svom ekipom ovdje.
Treneru, kakva je situacija u dvorani? Evo vidite kakva je situacija, odlična situacija. Super rade, super radna atmosfera, nema priče, svi super rade i jedva čekamo borbe. Malo su nam došli u goste Poljaci. I to vrhunski Poljaci i baš mi je drago da su nam došli tu i lijepo radimo, lijepo se družimo. Kako je sparing? Odlično, umorno. Odmarao sam posljednju rundu kao homo, sad jebi ga. To je sad, sljedeću nećemo. Kakav je Poljak ovaj? Dobar, ali kao kaže Habib, there is level in this game. Ko ti je najzanimljiviji tu za sparirati, s kim ti najdraže raditi? Najviše mi je zanimljivo da radim s ovim gospodinom ovdje, s čajom. S njim, sa Franom, s Ančićem, s Braderom, s Pratom. Ozbiljna ekipa. Baš ozbiljna. I s tobom kad se vratiš. Da. Tough guy. Really tough guy. Too much, almost the same category. Too much weight. Slam? Sorry? Too much weight. Too much weight, yeah. Thank you. Thank you. Brrr. Lijepo što se posastili s Poljacima. Pa da. Ali, ne znam bi li oni pazili tako da su manji od mene. Ali dobro. Teže je kad ti moraš paziti na manje, nego da. Kad manji ne pazi da. na veće. Sporiji sam. Sporiji sam i opušten sam i dobro meni. It's very good. Yeah. First time in Zagreb? Yes, first time in Zagreb. How did you like this sparring? It was good? Very good, very good. Zagreb is very good. And you have a fight coming up? Yes. Here come in KSW? KSW. How many fights do you have in KSW? 22. I little speak English. Sorry. Bartoszynski, how is everything in Zagreb? First time here? Yes, first time. My second training because we come in ATT yesterday, and we first sparring session for me, and I'm surprised because they doing in big gloves sparring MMA, you know. But it's only today on Thursday. Thursday is small gloves. Yes, it's new for me because we doing only sparring session with sparring gloves in MMA, you know. And it's nice team. A lot of guys in my categories. And I appreciate did sparring session with Ersan, you know, and it's okay. How is your injury? Your arm, everything is yes, good? Yes, it's okay, but I had injury 6 months ago. 6 months. 6 months ago, and it's no problem for me. It's good. I recover these biceps, and but it's crazy. How I'm did ready. You fight for like 2 rounds, man? You're a fucking monster. I'm psychopath, you know. Yeah, it's okay. I can everything. And now you have a fight coming up. Yes, I will have fight 6 weeks. 6 weeks. Yes. I start prepared and I'm happy. Thank you. Šta ima Dino? Da? Vratio se u trening lagano. Drugi lagani sparing sad poslije borbe. Vraćamo se nazad, nema šta. I Truščak, se sad bolje osjećaš? Da sam spavao cijelu noć, onda bi imao alibi. Da, ali bolje, sve jedno. Zadovoljstvo od ovog sporta mi ne dolazi sa uspjehom, nego sa sudjelovanjem. Dobro, da, danas je realno sparirao i sa Kraskom i sa Bartošinskim. To su top borci, tako da... Solidni svi i malo su mlađi i malo svježi. I mislim da ne rade. To se sad olakšavam sam se. Sve se izolirao? Nema para za mene, nažalost. Evo te.
subotu imam boks meč i sad sam radio MMA i sparing, sutra ću raditi boks sparing i u četvrtak MMA male, petak ćemo Hrvat i onda idemo. Da, želiš doći svjež na... Da, želim doći svjež i onda se idemo potući. Ja ne znam više je li ima sport u kojem se ja nisam borio borilač. Ovo je prvi put da ješ u boksu nastupati? Da, prvi put. Ovo. Dobro, nisam radio kickboks taj i ne vjerujem da ću to raditi. Ali boks u zadnje vrijeme dosta radim, pa eto, imao sam želju se boriti tu kad god mogu, evo dok nemam MMA mečeve. Znači liga ide, a? Liga. Idemo ja. Coach, welcome to Zagreb. How did you decide to come here? You know, we are thinking about find some different gym because we have a lot of pro fighters in our gym. Sometimes there is hard to find the gym that there is no maybe future opponent for my fighters. Yes, and we start thinking about the other country, and Croatia is not so far. Yes, we have about 1.5 hours of the flight. So Kamil is the champion of FNC. We feel very welcomed by FNC because they take care about Kamil from the first fight, and he made big surprise for FNC. I think in the first fight, at the second fight the same. But the FNC and all Croatian fans loves Kamil and respect him a lot, and this is why I respect FNC the same. The ATT is the part of the FNC because the Drazen and all guys is the same guys. So the first thing that we thought about was the ATT Europe. So Kamil write to guys from here, and there was no any problem to come, and we just booked the flight ticket and came. Yes, so for us it was easy to find the first thoughts in our mind was ATT, because we thought about this in the last preparation, and now we have 3 guys in preparation. Normally 4 guys because we have more Pavel Pavlak, the KSW 84 champion, but Pavel Pavlak back to back after the heart injury, and we decide not to put a lot of pressure because when you came to other gym you need to train in the style of this gym. Doesn't matter, I never complain with coach like now. The fighters go in the conditioning because the coach is the coach and I look on the side. Yes, with the Pavel we need to control the process more, and we don't take Pavel but 3 guys in preparation in the good shape, and it was the pleasure to enjoy to the pro team and to train with the guys. Very good rounds. Guys spar, Bartos and Kamil spar with the Ivan Erslan was crazy the same. Ivan very good guy, and his style is like for the light heavyweight is crazy the same. A lot of feint, a lot of movement. So yes, I like it a lot, and I'm happy that we will stay here for the whole week and train with you. Yes. Yeah, perfect. Thank you. Thank you so much. Gotov. Umoran si? Malo. Ali za fight spreman. Jedno čekaš borbu? Ne, gladne. Gladne. Hoću mjasa. Ona mjasa. Gruzinski mjasa. Đorđev mjasa. Dobro mjasa. Kavkaski. What happened? What happened, bro? Next time you try with him. Okay. Now we go on backs. Now we do the same shit but on backs. Now we do backs. 30 minutes. 30 minutes. Oh, thank you. You can go. Old school training. Yeah. It's good training. Old school training, good to take. Yeah. Everyone. Ću da nešto kažem za televizor. S čem, kako ti je? Kako Super. idu dani? Idu dani, ko da se ja borim u Varaždinu. Treniram ko budala, ne znam zašto. Znam zašto, šalim se. Samo ne smijem reći još. Top je momci se spremaju za Varaždin. Imamo sad 3 ili 4 što se bori tamo, tako.
Poljaci su nam malo došli, donijeti batina iz Poljske. Kako smo prošli, nećemo pričati. Šalim se. Hoće ljudi moći vidjeti. Hoće ljudi vidjeti malo. Pa, mala sisječka možda. Ali stavi tamo gdje mi njih tučemo, nemoj gdje od nas. Jeledina. Nek stavi gdje mi njih tučemo. Top je stvarno, momci su odlični. Mislim da su svi prvaci, ali tako, što su došli. Tako da ne može bolje. Spremamo se svi. To vam je ukratko to. Ne znam šta više da kažem. Kako komentiraš to da je Kroata rekao da si ti najjači u dvorani? Pa realan je, samo to da je realan. To je to, iskren je i realan. Tako da došli smo opravdati taj status. Šta bi ti poručio Kroati? Kakav je Kroata? Kroata je dobar, nije loš, ali zna se ko je šampion pravi. Stavi video pa ćeš izrezati. Jedini fotogeničniji čovjek od mene. Možda. Jebe ga glava samo malo ima veliku glavu, ali dobar je. Vole ga žene, lajkuju ga žene kad ga okače na Instagram. Izbjegao me opet danas, koji Dino? Izbjegavam te stalno. A čučan je, rad čučan. He's easy, ja? Lagan ko pera. Giljotina lagan. Tak ja tu ime, brat. Nemam problem. Od sam da nemoj, pašćemo bolje. Kraska. Hello What's up? guys. Back in Zagreb, huh? Yeah, it's second my time in Zagreb. It's nice to be here. First time was even better, huh? Yeah, first time is very good. How do you remember the first time? It's very good time in Zagreb. It's a very good fight. So I have fight with Marjanovic. This was a good fighter, and I will prepare for 100%, and I will finish him in very first round. So it's good time. And now you're coming back to Croatia in a few weeks. Yeah, we have been here with friends and with coach. We came here for 5 days, and we sparring with guys in ATT Zagreb. Nice. And you have a fight coming up in FNC? Yes, I have fight in Varazdin, 29th of November, with Igor Cavalcanti. How do you like Brazil versus Poland? I have a fight with two Brazilian guys, and I submit above, so Igor will be next. So third submission? Yeah, it will be good. Or this will be a third submission with Braziliak, or a third knockout in FNC. You can choose. Nice. So you like here, you sparred with some guys from Yeah. FNC, and it's very good sparring with guys. I have 5 rounds with Ivan Ersan. He's a tough guy, but I think this was a very good fight. It's a very good round. Thank you. Cool. Thank you. Have a good time. Pa se meni žali ovaj sale. Šta ima, Gegane? Nije ništa. Život, borba, riblja čorba. Kod tebe. Spremamo se za nešto, još se ne zna, ali čuće se. Da, tajiš. A? Tajiš. Čuće se. Super, to je to, bravo.